ntabwo ari ibyihebe na magambo ya General Muhoozi Kainerugaba muhungu wa Perezida Museveni akaba yashyigikiye umutwe wa M23. Mujyanama Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu by'umutekano akaba n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba atangaje ko atabona M23 nk'umutwe w'iterabwoba nk'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivuga, ko ahubwo ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi muri iki gihugu. Ibi General Muhoozi yabitangaje ku cyumweru tariki ya 6 Ugushyingo 2022, abivuze mu gihe guverinoma ya RDC yatangiye gushinja Uganda gushyigikira uyu mutwe umaze igihe uri mu mirwano n'ingabo za FARDC. Mu busanzwe DRC ivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba idashobora kugirana nawo ibiganiro, ni mu gihe kandi abarwanyi b'uyu mutwe bo bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bahohoterwa ndetse ntibahabwe agaciro muri iki gihugu. M23 ivuga ko yongeye kubura imirwano kuko amasezerano yagiranye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atigeze yubahirizwa. Kugeza ubu M23 yamaze kwigarurira uduce dutandukanye turimo Bunagana, umujyi wa Rucuru, ikibuga cya gisirikare cya Rumangabo. Ku cyumweru Muhoozi abanyujije kuri Twitter yavuze ko M23 idakwiriye kurwanywa kuko ari abavandimwe. Yagize ati kuri M23 ndakeka ari bibi kuri buri muntu wese, ati kuba yarwanya aba bavandimwe bacu ntabwo ari ibyihebe, ati bari kurwanya uburenganzira bw'abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi atangaje ibi mu gihe kandi ibihugu by'amahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi byamaze gusaba M23 gushyira intwaro hasi no kuva mu duce yafashe ubundi ikayoboka inzira y'ibiganiro. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa tukiri muri Kongo, mbabwire ko abanyekongo basabye bagenzi babo gufata neza abavuga ikinyarwanda. Abanyekongo bakorera imirimo yabo mu Rwanda bakomeje gusaba bagenzi babo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukunda abanyarwanda bari muri iki gihugu bakabafata nk'abavandimwe nk'uko nabo bafatwa mu rwa Gasabo. Mu busabe bwabo bavuga ko abaturage bakwiye gukomeza mubano ubuvandimwe bafitanye, ibyo guhemukirana bavuga ikinyarwanda muri Kongo bigahagarara. Bamwe mu baganiriye na RBA batangaje ko mu Rwanda babayeho neza, bityo abanyarwanda n'abavuga ikinyarwanda baba muri RDC bakwiye gufatwa neza. Umucuruzi w'amadarubindi Saidi Vianney umaze imyaka 27 mu Rwanda akaba ari nawe watangije izina Kazi ni Kazi mu mujyi wa Kigali, avuga ko nta gihugu kimuryohera nko kuba ari mu gihugu cy'u Rwanda. Ati ukumva ngo hari abanyekongo bavuga ikinyarwanda sinumva ko ari ikosa kuko n'uburenganzira bw'umuntu kuvuga rurimi ashaka. Ati ikibazo ni imyumvire, abantu ntibumva ibintu kimwe. Ntabwo uzaterura RDC ngo uyishyire kure y'u Rwanda, ntabwo uzabikora utyo. Nanone ku Rwanda ni ibihugu bizahora bihana imbibi. Ati ibitagenda umuti wabyo ukubikemura. Ibi abihuza na Makamba Mwala ukora umwuga wo gucuranga mu tubyiniro. We asaba Imana ngo ibibazo biri muri RDC birangire, ibintu bisubire uko byahoze. Ati sinzi aho byapfiriye, ati Imana izadufasha bicemo. Ati leta zombi zumvikane, zicare zibiganireho, ati zibirangize. RDC nifate ababa muri iki gihugu nk'uko natwe abanyarwanda badufata. Ati hano mu Rwanda tumeze neza, nabo hariya bagomba kubaho bameze neza. Lukongo Londo Jean Baptiste ufite igaraje mu mujyi wa Kigali avuga ko umutekano we awizera iyo ari mu Rwanda, akemeza ko nabo muri RDC bagakwiriye kubigenza batyo. Ati nibakunde abanyarwanda n'abavuga ikinyarwanda nk'abavandimwe babo. Twe hano nubwo turi mu gihugu cy'amahanga ariko dufatwa neza n'abanyekongo. Ati bagomba rero gufata neza abanyarwanda. Aba baturage bo muri RDC bavuga ibi mu gihe n'umuryango w'abanyekongo baba mu Rwanda washimye uko ukomeje kubanirwa na bagenzi babo muri iki gihugu mu Rwanda. N'ubutumwa batanze mu gihe hakomeje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na RDC, ndetse icyo gihugu giheruka kwirukana ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa, ambasaderi Vincent Karega, ndetse kinahamagaza Charles Dafel wacyo i Kigali. Mu butumwa bwasinyweho n'umuyobozi wa diaspora y'abanyekongo baba mu Rwanda Dr. Awazi Raymond yavuze ko bashima abanyarwanda ko bitandukanye n'ubuzima umuryango w'abanyarwanda ubayemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kutabanira neza. Uyu muryango uzwi nka DRC ONG watangaje ko unahangayikishijwe n'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya RDC n'u Rwanda. Mu butumwa bwabo wasabye abayobozi b'ibihugu byombi gukora ibishoboka mu kuhosha mu nyungu z'ikirenga z'abaturage. Dr. Wazi yakomeje agira ati bityo rero umuryango w'abanyekongo baba mu Rwanda
urasaba abanyekongo n'abanyarwanda bose guca ukubiri n'ibihungabanya umutekano w'ibihugu byombi bagakomeza inzira y'ubuvandimwe ati nyabwo bushingiye kuri kamere dusangiye nk'abanyafurika, ati bagashyira imbere ibiganiro n'icyizere hagati yabo mu nyungu zabo bose. Umwuka mubi hagati ya RDC n'u Rwanda wongeye gututumba ubwo imirwano hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 yubuye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Rucuru. Imirwano yubuye mu gihe M23 yashinjaga leta ya RDC kwirengagiza amasezerano y'amahoro bagiranye no gukomeza gutoteza abavuga ikinyarwanda muri icyo gihugu. U Rwanda rwashyizwe mu majwi ko ari rwo rubiri inyuma, aho abayobozi ba RDC barangajwe imbere na Perezida Tshisekedi bavuga ko M23 irimo gufashwa n'u Rwanda ruyiha abasirikare n'ibikoresho, ibirego u Rwanda rudahwema kuvuga ko ari binyoma. Ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda haravugwa ituze mu gihe kure yaho gato hakomeje intambara hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo. Muri iyi minsi uyu mupaka ugenzurwa n'abasirikare ba M23 nyuma yo kuhirukana abasirikare ba leta. Ijwi rya Amerika ryahohereje umunyamakuru waryo Ignatius Bahizi ukorera i Kampala. Mukanya amaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira uko yahasanze hifashe. Ubu ngubu bwana Edi hano ku mupaka wa Bunagana tangiye kwira. Kwa kabiri rero hano hari isoko rinini cyane rihurirwamo n'abanya-Uganda ndetse n'abakongomani, ariko mu bihe bishize mu gihe hari intambara isoko ryerera pfe ritagikora, ariko nagize ahangaha abantu batangiye gufunga imizigo yabo ko bari bitangiye kwira, kandi hano bashiriye mu kwabo kuko iyo bigeze saa 2 nta muntu uba uyemerewe kuba akiri hanze. Ariko byagaragara ko hari abantu benshi ubuzima bwagarutse, abantu bakora ibikorwa bisanzwe, amaduka yafunguye, abantu bakuza mu soko bava muri Kongo bakongera bagataha no muri Uganda bagacuruzanya nk'uko byari bisanzwe, nubwo tuzi neza ko ku ruhande rwa Kongo buhagenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ibyo nibyo nashakaga kukubaza, aho ku mupaka ninde uhagenzura? Ese abaturage bava ku ruhande rwa Kongo binjira muri Uganda ndetse n'abataha icyo gihe bigenda gute? Ninde bereka impapuro z'inzira? Ninde urimo kugenzura uwo mupaka? Mu by'ukuri nta byo gukoresha impapuro z'inzira biriho ubu ngubu, kuko kuvaho ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwakuriwe hariya ku mupaka ku ruhande rwabwo hakajaho M23 bakaba ariyo ihacunga ibintu byo abinjira n'abasohoka gukoresha impapuro z'inzira byabaye nk'ibivuyeho, kuko na Uganda hise ifunga ibiro byayo by'abashinzwe abinjira n'abasohoka. Ubu ngubu ni ukwinjira ugasohoka nk'uko ushaka, ntawe gukoma imbere. Ku ruhande rwa Uganda hana n'ubu urumva ko abantu bagendera bagenda ni benshi cyane. Abasirikare ba Uganda nabo ni benshi, batangiye kuzenguruka muri uyu mujyi nyine bacunga umutekano. Kandi ku ruhande rwa Kongo naho urabona abantu bari barimo kuva mu isoko bikorera imizigo basubirayo, barimo kwambuka binjira muri Kongo. Naho kuko hano hari amatara ku ruhande rwa Kongo naho urahabona abasirikare, tubabwiye ko ari abasirikare ba M23 bahacunze. Igihe iyo ntambara yuburaga muri ako gace twagiye twumva amakuru y'ibihumbi by'abaturage b'abanyekongo bahunze iyo ntambara. Kuva ubwo uyu mutwe umaze kwigarurira ako gace ndetse umaze no kwigarurira utundi duce twinshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo, abaturage baba barashoboye kongera gusubira mu byabo cyangwa se baracyahunga nk'uko byari bimeze? Mu by'ukuri abaturage benshi wavuga ko bamaze kwambuka hakurya basubira iwabo, kuko nahoze nganira na bamwe hano ndetse n'abayobozi hano muri Uganda bambwira ko abaturage benshi ba Kongo basubiye iwabo. Ariko urabona hano ikibazo gihari, intambara iraba ikongera igahosha ikamara nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri ikongera igatangira. Ubwo rero abantu iyo bamaze guhunga akongera akaba amahoro barongera basubira iwabo. Nk'ubu kuva mu aho M23 yafatiye Bunagana ku ruhande rwa Kongo, abantu benshi bari baratashe barasubiye mu byabo baratangira ubuzima busanzwe. Ariko iyi ntambara ngiye kuvura ejo bundi barongeye barisuka, bazi ko ishobora ko FARDC ishobora kuza noneho igakuramo M23 ahangaha. Ariko ko bitabaye, abantu bose bari bongeye guhunga basubirayo bari mu byabo hariya muri Kongo. Ariko hari bakide bumvise bagize ubwoba batinya guhunga buri munsi bahunguka, bemeye kuja mu nkambi ya Nyakabande ibirometero 15 kuva ahangaha. Abwo baracyakumira hari Nyakabande, ariko abenshi basubiye mu byabo. Muri iyi minsi haravugwa abahunga iyi ntambara ariko bahungira kure ya Bunagana, bo barajya hari undi mupaka muto uri ahitwa Kitagoma, nukumanuka nko majepfo ya Bunagana.
naho hari umupaka witwa Kitagoma aho bahindutse kufata niho abantu bahunze bwa mbere abaho ntabwo bari barigeze bahunga barahunze abenshi bahungira muri Uganda ariko amakuru dufite nuko nabo bose abenshi bamaze gusubira iwabo kandi ko ubuyobozi bwa M23 ndetse ishika cya M23 ngo cyatangiye no gushiraho abayobozi b'abaturage ku buryo ngo ubu hari amahoro ariko ubu ngubu hano ku mipaka hafi n'imipaka ntabwo wakumva urusaku rw'amasasu mirwanimo kubera kure gato ku buryo abaturage baha bafitemo agahenge batarimo kuba. Ignatius Bahizi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka wa Bunagana uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nagushimiye cyane ku bw'aka kanya. Murakoze cyane bwana Edi Rwema. Barakoze rero Edi Rwema na Ignatius Bahizi kuri inkuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaganira kure intambara ya M23 yobuye ho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igasaba ko imirwano ihagarara bidatinze. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibyago byagwiririye abaturage b'inzirakarengane kuva intambara itangiye ku itariki ya 20 y'ukwezi gushize birimo kwicwa gukomeretswa no guhunga ibyabo ari benshi. Itangazo riributsa ko M23 iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye. Rivuga ko Amerika yamaganye iyi ntambara yivuye inyuma kandi ko isaba ko imirwano ihagarara bidatinze no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga aburengera. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iragira iti M23 igomba kuva mu birindiro irimo gushyira intwaro hasi, gusubiza abarwanyi bayo mu buzima bwa gisivili no gusubira mu biganiro bihuza